Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Federation of Khasi, Jaintia and Garo People, West Khasi Hills District. Apo kajing yalamjong President Usamla Panshai Kharbani, kalaya kendo yaga District Health and Medical Officer jongka West Khasi Hills District, bat raru shikung gimat jing dawaban, penbiang yagi jaka ay jing sumar hapo ke District. Hakajing yakren bat kilat pathai kubor Usamla Panshai Kharbani ulaong. Banagaliang jongka seng kaladawa, naga DMNHO bahkan penbiang yagi dawai hapo ke jaka ay sumar, bahkan top yagi PHC, CHC bat sub-center hapo West Khasi Hills District, bat kebak ham kongsan kebak kilapan pau haga DMNHO kalong, ban penbiang no yagi kalikit nong pang hapo ke District, bat ban bu no yaga dialysis unit ha Civil Hospital Nongstoin, bat ban play no yaga MCH Hospital ha Nongstoin, bat yagi sub-center kibadang sateng haduk gini gisngi. Daga singi layo ban ya kendo ya DMHO jongka West Khasi Hills District habai dei bat sibun kimat kibana kaliang gajongi hagini ki banai beladap nilayo ban lej ban inspect ya ki anu PC ki sebentar hadu ki civil apa West Khasi Hills di nagaliang gajongi mentaka singi lai kendo ya madam ban pensengau halor ba ki pajba jongani kadong kathan ki mat ki jinge be kendo nak por khamtam habai dei jingduna balat jongka kali kit nongpang ambulans perkejing bomdon ro kaliket mediap apo kani ka dong kathan ka jingi apo West Khasi Hills te kani ka kaliket nongpang kalong badon kam palat kada duna nadu nongstoin civil hadu ki PEC bapar habai dei bat kejing duna ki dawai haki PEC civil bat hadu ki subsentaro bakane ro kadai kawai ka ba bu jinge ya ki pajba ka dong kathan ka jingi tinggal kerpat ro ba ki ben penbiang ya ki dawai ban penpoi tikena haki PEC bapar i labu ro gajeng kerpat ya i madam bala dalong kebala ban bu no kawi ka jaka ban le dialysis hapo West Khasi Hills ti nglabu ro gajeng kerpat ban pli no ya ka conserving hakani ka civil hospital Nongstoin ngilayo ban pen kan mau biang hai be dei bat ka MCH ka maternal chai hospital mo ka ba lat slem ladep ya ka hospital ndre hadu mentah kamot bangi wi ba susak kongreng kumtu kumba ngiwi mentah ti nakaliang kajungi ngelabu kajingkeli ba hato ya kitiar ki bala ra semakerwat hadu mentah la nem banwan ra biang ki bathamai yang tin re hadu mentah ngiwi ba kimpadon kanunu ka jubab nakaliang ka madam nai madam ti ngelayo ru ban bu jingkeli habai dei bat ki nong trei ban sanction post re ba hadu mentah ru nakaliang jungi impatla ban ai kanunu ka jubab mar ba impedi tingi kerpat jur ya ketika MCH ban plino kloi ban ai kajing sakri kababaha khamtam ya ki long kemi ki khunlung khna ba ngi ba mentah po civil kala khamia palat namar ba kajing duna kajing thia re lada plino ya katai kajing ka MCH yang tai kalong ba kalong kajing kerku ya ki pajba jong kadong kathan ban yo kajing sakri ka ba khamba ban ai ya ki long kemi ka ba armen habe dei ban plino ya ki subsentar ki bala depsina re hadu mentang i ba gadang bun ki subsentar ki ba kimpat peli mo ya ki subsentar nila yo ruban ya keren habai dei bergijing jong karambrai karyangdo bat kiwai ki PEC ki ba ban pensengau hai madam ban penbiang ya ki jinon kam jong kita ki PEC bapar From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.